Tamo na jugu, kraj Hutova, Neretve, Bregave, na brijegu u Prebilovcima, događa se čudo. Zbiva se događaj najvažniji za čovjeka, svijet i postojanje njegovo. Događa se vaskrsenje. Bog pohodi narod svoj, Bog vaskrsava kosti ljudske, premudrost Božja zida dom sebi i njima, mučeničkim kostima. Prije 75 godina prebilovački mučenici su živjeli isto kao i mi danas. Brinuli se, radili, strepili, nadali se, imali, oskudijevali, radovali se i tugovali, nekada pjevali, nekada plakali, maštali, voljeli, snivali. Međutim, neki drugi ljudi, pustivši u svoja srca zlo i zloga, odlučiše da ih ubiju. Ne da im uzmu imanje samo, njihovu radost i tugu, nego mnogo više. Naumili su da im oduzmu sami život. I to su zlodjelo i počinili. Ubili su žene, djecu, odrasle ljude, starce i starice. Bacili su ih u jame tamnice, bezdanice, u tamu najkranju, u dubinu zemlje. Potom su dijelili plijen, njihova imanja, njihov mal, ovce i konje, volove, voće i povrće, žita i vinograde. Ali ubrzo, čim se rat svrši, ne bi im dato da uživaju u ugrabljenom plijenu. Hodili su zemljom zli ljudi, ubice i krvnici. Opijali se, lagali, trag zametali i netragom nestajali. Konačno, 50 godina poslije stradanja kosti mučenika ugledaše svjetlost i sunce i zasješe u tami ljudske zlobe kao mir i opomena. A sinovi stradalnika napokon dostojno sahraniše kosti predaka. Avaj, ljudi ipak od njihovog stradanja ne naučiše mnogo. Sinovi zločinaca, sinovi po htjenju i opredjeljenju, bombama i minama razoriše započeti hram i kosturnicu i po drugi put mučki ubiše već ubijene. Od njihovih eksplozija podiže se silan pepeo i izbiše nepregledne varnice. Kao i one prve, tako i ove ubice počeše da kao nesrećni tumaraju po svijetu, noseći na sebi pepeo nevinih i spaljenih kostiju kao neizbrisiv trag. A varnice, te strašne eksplozije, padoše pak nečujno u domove sinova mučenika, u prigušena kandila, i počeše smireno i tiho da služe i da svijetle. Potomci njihovi, mnogi Hercegovci rasuti po svijetu, stojeći pred tim ikonama, moliše se Bogu i svecima i razgorijevaše u sebi sjećanje na pretke mučenike. Iz njihove vjere izniče ovaj hram vaskrsenja Hristova u Prebilovcima, bijel i svijetao, sazdan na prahu i kostima nevino ubijenih, sazdan na vjeri u Hrista koji izvede iz ada, iz utrobe zemlje, svaku dušu umrlu i smrću zarobljenu. On, Hristos u Prebilovcima, izvede iz smrti i prevede u život martire prebilovačke i hercegovačke. Zato vas pozivamo da na praznik osvećenja i proslavljenja ovih svetih stradalnika dođete kao na praznik vaskrsenja. Obucite se svečano, pjevat ćemo pobjedi, neće to biti opijelo. Dođite ma gdje da ste i ma koliko daleko bili, čekat će vas oni, mučenici prebilovački. A sa njima čekat će vas i sam Hristos. Zato umijte dušu praštanjem, tijelo mirom i kajanjem, srce pustite da gori kao kandilo, radošću prekrijte lice,
Dođite u Prebilovce, jer bolje je biti potomak ubijenog nego ubice. To što smo čekali zbilo se. Pobjeda pravde i života, jer sramota je biti ne ubijeni, već ubica. Stoga nam je bolje, braćo, da se ogrijemo na ognjištu slave i stradanja, nego li da cijeli svijet zadobijemo, duši svojoj naudivši. Molim vas, koljeno preklono, obucite se u radost i u bijelo. Imajte dobru volju i htjenje. Dođite u Prebilovce da slavimo život i vaskrsenje.